Khumalo izolo baye bahlala phansi finally kunini silindile phela nathi sikanje as ama viewers sinemibuzo efuna impendulo. So finally the two decided to meet in a public space noGan akekho oye komunye. Sanibonani and welcome to a quick recap of Uthando Nesthembu. So uMakhumalo no Musamseleku baye bahlangana finally because of it's been months apparently allegedly bangakhulumisani since they last shot the last episode of the previous season. Yes, so up until izolo. So uMusamseleku uthi uMakhumalo ukwatele ukuthi number 1 yena uMusa uyalile ukwenza ama paternity test ngoba according to uMusamseleku uMakhumalo wayenama doubts ngomntana kaSamke ukuthi umntana kabani umntana kaMusa. So uMakhumalo uthi yena akaze uthi angaze Musa ngathi mina nginama doubts mina ngazi ngathi ngifuna ipaternity yomntana umntana akho no lentuzana noMakhwela angingeni indawo lapho angingeni indawo. So uyala uMakhumalo uthi yena akaze nangelanga eli1 nje azotshela uMusa or anyone ukuthi kumele ukuthi kwenziwe ipaternity yomntana. Hayi aqhubeke ubani uMusamseleku athi yena uMakhumalo umblockile ngenxa yokuthi uyalile ukuhlukana noMakhwela. Hayi aphinde futhi ubani ulentuzana uThobile athi hayi baba hayi ngicela ukubhlocka manje ene wena kudala uzwana nobani noMakhwela. So if ever bengikwatele leyo lento leyo bekumele ukuthi ngabe ngiyukubhlocka ekudala. So azange ngiyukubhlocke ngenxa yokuthi uthi wena nakhona angaze ngisho ukuthi wena uhlukane noMakhwela. Uthi baba uyakhohlwa. Kusho ukuthi ukhona umuntu okutshela zonke lezo zinto leso bese wena uyakhohlwa. Mase ukhohlwa bese ucabanga ukuthi hayi uthobile. Hayi ke so uThobile uthi yena akaze number 1 athi ucela ipaternity yomntwana akaze number 2 athi uMusamseleku makahlukane nobani noMakhwela. Hayi ke according to ubani lo uThobile uthi yena inkinga yakaMusa ukuthi uyakhohlwa. So la go social media bekunabantu bebabhala izinto ngoMakhwela. Right bebakhuluma ngokuthi he uMakhwela kunomuntu eyathandana nayo lapha yana asebenza khona in right. So uMusamseleku yena wacabanga ukuthi uMakhumalo. So uMakhumalo uthi number 1 uMakhwela angimazi ukuthi umuntu onjani uMakhwela ngimazi kanje uMusa makazomletha la emagcekeni. Right, so anginaso isikhathi sokuthi ngaya lapha ku social media ngizobhala izinto engazazi ngolentuzana ngoMakhwela. So kusho ukuthi uMusa abantu bayabhala ngoMakhwela maceda lapho bese athubani athi uThobile. Hayi ke uThobile naye amtshela ukuthi baba mina into eyangiphatha kabi naye ukuthi wena on the last episode lesi yesayishootha on the previous season uye wakhuluma the way mina ngingayenza umsebenzi wami ngakhona as inkosikazi la kaMseleku. Right, ngikhulumela indaba yengane ukuthi mina ngesihluleki azange ngikhona ukukunikeza ingane. Right, uMusamseleku athi mina bengakhulumeli indaba yengane ngangikhulumela ezinye izinto hayi indaba yani yengane. Right, so apparently after they shot that episode uhambile uMakhumalo wayozivalela laphayana eThekwini for 2 weeks angaphendula amafonu even ama family members bafuna ukumcheck ukuthi uright yini bathi nje wayengekho right. And mind you out of everyone owayezama ukuthi reach out to uMakhumalo uMusamseleku akazange azame nokuthi yazini acheke ubani uThobile ukuthi uThobile uright na.
yena uye wachubeka nani nempilo. So abantu thina nje la ko social media mase siyibona leya part bese sasho nathi ukuthi hayibo phela ungakhohlwa ukuthi uMakhumalo uyafisa ukukunikeza ingane wena mawuzokhuluma kanje na kanje. Bese uMusa wayenza ivideo khona la ku social media. Wathi yena thina lento le bekayisho asim-understandanga futhi yena noMakhumalo ba right. Hayi ke ngizochazwa yiproducer Izolo izobuza ubani uMusa ukuthi Musa, because wena uyenzile ivideo lapho bosichazela khona as ama-fans ukuthi wena noThobile beni right, kodwa uThobile manje yena uceda ukusho ukuthi awukaze uzami nokuthi uyomvakashela or umfonele umuze ukuthi unjani. Hayi ke ubaba wenu uMusa wathi no, angithi manje isidingo sokuthi ngiyenze leya video ukuthi nje ngichaza ukuthi mina bengakhulumeli kule ndaba yokuthi anginikeze ingane nani. Guysini ngiyabuya ngo part 2. Upart 2 ushushu